mo vai so uma ile va fa fenga ia yo le tato malo malau Tusitala pe mai a fontanga al capeneta o le wato faina ia so Lulu taitasi ma o le so mo muala le nei o le wa matai o na fa solo le tato por kalamene na o le fa mo mo lava ma le manu lauti le pa ia mal malu le fa fonga mai si tato tunu sa mo nei ma tunu mamao ina ia no foilo le mamalu Samoa atoa i le meolo anga iai tapenanga le tatu whainga malo. O le efa to atasi le aso talun taunu mai tonu le whainga malo fau. Na ielo tele tonunga o le whemala malamai ia male manino. E ta otoa i le anga tonu ia le fina ngalo o lo iai le tūlanga whape le o mautonu le whasolonga o le taun whainga o meolo tūle mai. Ai mai se o taimi o whesuia ingo whainga malo, ia iai lava le tūlanga tātou te lioli o pui pui na iaua ne i poloka. Au fwoi ne i turu ia le wafa whenga iai o le malo tuai, ia ma le whasolonga o le malo fau. I le taunu mai la o le tātou whainga malo i tutonu, na mai tau inai, e iai ni whaiunga e te tau o na whaise taimi vabe. Urgency Cabinet Approval. E te tau ai o na matai tū i te tonu o lesi vai aso, lua vai aso, tolu vai aso. Ia o lo whasolo pea ngā luenga i te tau na whaatino mo tātou whainga malo. O na le tūlanga sa iai na ua maea le whono le Palemia na le talia il tātou talo le tupe. Ia sa whaatula i mai e na le 5% tupe whaalu e mawhai o na tango fia. E le whainga malo tau ape. O le la ua o mai le tūlanga o le whamoe moe i le tātou whainga malo fo. Ma o te tau na whetu na i le tūlanga lea mō nei malelu mana. Le upasia lo ia le kapeneta. Le fautuanga tu inatu le tatou ngao malu le malo. Tapena ina le tatou lo yesili. E momoli ai le talo sanga i le tūlanga upasia le kapeneta. Le tatou emergency budget. Tasi o lima i lalo le tatou whaavae o lo ia inga e whaatanga ai le whainga malo mai le taimi i le taimi. Ini mata upu whaafosei. Po se temi fo e fa fuose e tātou ni fa la lave fa na tula ia pole a lava fo tula ngai o mai temi nei o no fesuia inga fainga malo o le so o masa upuna lo hotel kapeneta ua pasi ai emergency party de tu ina tu la fionga la malu le malo o nei foi sa tu ina mai li poti alo ia ntanga luengo tupe la tu te fa i loi na mai mafu anga o le ala tapena ai le fa moe moe mai leva yaso, ma leva yaso e tu ina mai ai, tupe e angai e whaatanga inai le sainia lo ia mamamori leo le malo, ia tusa matulanga o le tula fono le tasi o lima. Whamoe moe lava ia, ina ia aua ne i toa lia le tunu. Tongi o tangata whainga luenga, tulanga o whaatinongo tiu te wha le malo, o tangata ngase mo le awina atu i fafo, ma le tele o isi mata upu o lena mamori mai nei le tae au le ofisa o le tupe. Ma le ua whai e le whai unga le kapeneta i le so. Pasi alo i le tātou la laa loa e tāngo fia le tasi o lima ina ia whaanga i oi pele tunu. Ia, e manatu o inae tari e fo i le tele o nisi o atunga lunga. Wa e tau mai nei le tātou whainga malo. Te tasi vai aso o na letu e maua le se tongi sesi. Al taimi nei lava, o le te mauni over taimi mani taimi sa whaasiri a wanga luenga mo le malu o le tātou o whenga luenga le malo. Pei tā iwa tā pena e wha mua o mamai e tātou priorities. Wha mua tutongi o tangata, wha mua mamai tūlanga taunga se ngase, wha tūlanga o mamai mea alwhale mai, wha tūlanga o mamai foi. Ma mea te tauna ave i eil wha mua o ngā luenga wha tino i tu tonu o le malo. Ma lea ua manatu ai.
le upasia lo ia le so mai o le afa solo me e au noa ma se tātou toe popole e pe ise tūlanga la mati aile le toe maua tongi tanga te whainga luenga i lesi lua tolu whāwai aso le rumana tolu sifuru aso i lalo ai a ingo le tūlafono e mwhai ai ona whetu una i a budget, emergency budget al taimi la vaitasi ia o ta pena ai le paketi mo le tu ina atu le Palemia i au wala masani lua felusu lima a lua felusu ono lusu fitu ina i ta pena le whasolongo le main budget mua le nei al whainga malo whiwhiria ia na manatu lea Samoa i lau whaafonga mai nei tūrao le aso ina ia auto si le fia le taulumanga le wanga i eil whaamua a le tatou whainga malo ina ia manino ma malamalama ngā luenga whaawau mga luenga o lo tapena ina ia tatou toe o i lungo le tatou normal process ma le tūlanga o lo whaafoe ai tala le tupe al fai peitai walongo ina ua papau le laulau ma mativa le fau le la u fai ngai ngoina le nei ina ia ua nei to alia le sa fo lau Samoa ai fo lau peitu lango le fango ngoina le tatu malo ya al faringa le mal fa lo Samoa le fa fonga mai ya me sei la mataino le tatu por kalame o aso ruma e ato ta fio mai e fa alia tu meu fa unha fonoina ma mea mo le rumanai ia manisi mea tau te tfia fesili mai ai ia e la foatu lewa no le tato au Tusitala ma le ngang whaaloalo ia no Afioga ia le wasa no tūlanga lea o tutongi tangata whainga pasalo ua tele ia masina e le tutongia ia se tasi foi o vaenga tāu a le malo o le whalemai mo nai fo mai ia i lato o watengi o le asi sila la mo Afioga e whapea fui le minister o soifua maloloina tūlanga lea i tutongi ia o tangata ia fo mai ma o tau soifua la mo Afioga o lea ua lafo el kapeneta i le minister tupe ma le treasury o la tau le la momolinga umamai ia tūlanga outstanding suma nei le na ufai atu nei ma oina e tātou te awei vai e so uma le tātou pepa whaatanga o tupe la whaamamudu. So the distribution is now in the treasury hand. E tātou te maia le whaatuanga i lumor kapeneta e saini ei pepa e vele al malo. E whaamamudu ai le tupe ma le tupe. E a o lau tua lalo ma le tāsanga mo le whaafonga mai i lātou o lo o Afia. Ia nau perto vai malava mele on sa. O lea ua tāpena le tātou whainga malo o tāpena o matu mea ia. O te loe le aise outstanding, e le ai foini o wa taimi e le tutongia. Pe a whai o nai wha mau uma taimi mata i tū lao tangata uma. A le priority le na whaine, o le approval le leo le malo. Na te sainia o mai e tātou emergency budget leo whasolo. Joy whakanino mai lava whamunulino so no o leo tāpena e le tanga luenga tupe pe fia atoa se tupe e mana o mi o sa o leo so no ngama o le tāpuna lawa la foi li mo le treasury o le tātou emergency budget e le ise limit o le whaatuatuanga o la ua ave le treasury o ia i la tau uma tātou mele tātou toa. So it's in the treasury hands now. O le ale mele la wha mamuru ma le lato wha mua o le mele na a o umana a beltu a lalo wha mua mai i a tongi tangata whainga luenga. Mea ia ave whafo, tātonga te ia o le tau pule mo poloka inga luenga i whafo ma nei tātou tangata ngase. E o lava le tātou medical scheme le fo e poloka. A le treasury, o la tauna e maia i le whautuanga le kapeneta from week to week. E ona mawaila i o le atoanga atoa ai te lele li potina mai le so.
e fai si ano me tauna avel fa mo le la avel fa mo o le process ia mo talia masainia le Afioga le amo malo le fa unga kapeneta le walu atu le so te tala le vano tatou te uru fale i le emergency budget na velo le minister tupe malana ntanga luenga e momoli mai le paketi o le vaeso mo le vaeso tatou fa solo i lava le Lala le umile la fatalia ia la na Afioga le ao malo i tauna sainia le Feiloaiga le kapeneta. o nei le wa approve le fa unga kapeneta ma tauna moli nei lo i sili le ao malo today has to be done today. Fia ni tatou mase le fia taluona le pasia le tana fatau tupe. O le whakalanga le mai over la latte tasi te sima le 5 miliona New Zealand. O le whakalanga na mai la lai toa i te mili nei. O le tue mwhaina tue a veni tangata i whafo ono le melea. Pa to le la whasolo. Bueno whai atu le teimi lava e pasi ai le almalo na whai lolo vai so umama tue te tala i tūlanga o meia. A o loo ngā ioi pele fisa soi fo malo lo ina whaatinonga o wale whaatinoi. Afioga le Samoa le na Feiloaiga male ko wana e whapea fo le President Senate. O ani fofuanga tato malo e whapea fo le malo Amerika Samoa mo lumana. Ia, o le ngangala vo le whaaftai alo ia i le Kovan Sili, President Senate mo le whangawhitalai ono le awai mai, tato wha moe. O se taimi mua nei tala whaasoro pito o le whawhenga i o malo e lua wa atoa mai e taita o tutuila ma manua mō tātou i nei o le taimi mua voi lea whato auru whale ai le President o Senate ma le whangawhetala i le potu o le kapeneta ma o se taimi mua voi lea le whato auru whale mai i le kovana talun fa vael malo tutuila ele I saulava se kovana ini fa tautonga o tatou Palemia au le nganga fa aftai ia o mo mela to banoa ta ua tatou so tanga matutuila ma manua ta ua mo ele ngata o tatou le ainga au le wafa whenga ia o le atina eino malo e lua o le tala Amerika le fa o ngai New York le fa o ngai Fantongo tulanga la tau fa manuianga e te le manuia o Samoa e maua mai atu tuila ma manu e reo ni upo e vane ai ai o le tatou so tanga ma tutuila ma manu e tauna tu e wha maule lei o lo ua le taritonunga e le ngata o tatou ainga tatou whasino manga o tatou tangata tasi le ngangana a mio wha Samoa tangata uma e koneti le lei ma tatou ma le wha moe vo nai lo teimi wha Palemia o te matuato e sui le ula lea mato e tu whaatasi o tātou langona i le tūlanga e siri na tarawhenga I mō tātou ma Amerika Samoa wa e tele le tātou tamau ainga tūlau a New Zealand ma Australia mai sia tunu a le tupe Amerika e tasi tala Amerika e le lata le easy currency le e tupe mau e le tūlanga le tupe Amerika ia maltulanga lava lana le vavala lata pe ono vai atu le currency ala fa ngal malo tele le tatu fa nga tol so minute le vale tatu ngal wenga na faile nei fia tausanga o le fa e o me mata makula I amal tau maftanga tutuila ma manua ya ai fo I mai le va amale maufa o so matupe we have done that all these years ai le o maita wina le te leo le whamanuianga economically wise o nor tūlanga I le tātou whaftawa inga me se foi tupe lafo mai te leo le tātou so tanga tauan tātou tāpena le iei ine whamautuina o le Feiloaiga la mana ia le ana nei sa mato Feiloaiga le Afioga le President o Senate ia ma le fofonga whetalai ia e maofa lātou I le mana ia o le sa vavali mai te tonu e pati isi tātou tunu. O te loa ele I aini tūlanga whape o le tau whisiringia po ai lea. Sila fia uma Samoa sa I le ceremony o le Presidente leo tutuila ma manua na laina pai pati.
pena fo ila le fionga le fonga fitalai e fa sofia ila tu langona ona tu langa la mana ia ya mai paui o tai o le tunu uno manatu e mai ni le faunga ya ona tato ai ngole la lata mai mo tato ni ia le na fio mai mitala mai au au ye mata pule ma America Samoa de fo foi fanga malo tatuila le vatu foi au liso mata foi sa tala no ina le Samoa talk ato talk ini so mata Upolu fa wa wina ile ba tan no mata to fanga malo ko famu sa o el mata la markovana mai lo mal taimi e to fatu langa ile mata upu ile ato Samoa tele mana tu umi langa tele mata upu le isa tala no ina marfenga malo le no manei na mai tato fanua ave na mai tato fanua le i tafuna salo pelua e petolu e kanaina le ai mastato me faie o maltembini al fanua na tauna fa tu de le ai de no fonga tutu o la rent tato office tutu ile manu le fantaun pa stato senta ina le va ina fa ini fale apitanga to tele o tangata ia o stakis e tutu e tauno no foi ia ainga matupu e la fa afitau dio mail to tutuli ese ai a fai ani te mai accommodation a tātou ina no whaanga lea. Te lea i o me te no whae mai whenga luenga pēla bao. Lai pēla o pōn ma lau rent. Ai le tue whaala vela vea. O le tasi na whaafi tauli. Na mamoli mai ina wa tau nuur fast le malo roa whelusu tasi. Sa vala Laaulia whaapitoa mai e whainga malo le stakis. O whaafi tauli na tutupu. O tātou tangata e o atu ini. O atu toi no nofo i tātou aingai o. Io ina le tupu le whaale vela vei. E tui tu susulima ma me whapena. E alua tu al tangata i nei wa i lona private environment ma le poto e nofo ai ma me uma. Ai whaisa tau mo fielele. Ai longa tu e tu la i whaapi tau li whapea. La ua uma na fo ai me tu tuila le whanua mo tātou. Le fo tātou fo ia i ai le whanua le tau me sina. E te tau na tātou whaawau. Le whaatala noa ili me leo le sa oloto leo mai tutuile. Nei sa oloto leo tu tātou i o. Tele tūlanga le whetala noa ingo me ia tātou te naunau ai tūlanga tau fua whaatoanga ma mea watu i nei ngō sisi o loa ave wafo. E le talo le lau watu i nei na watu le whaile moa na chips le top le ave iau wai. O le talo Samoa. Whalai i tutuila ma manu o paki o ai tau le product Amerika Samoa. E alua i lai whawhengo fiele USDA le polokai le ave sao le chips Samoa e ave Hawaii ma Milika. Ai a watu le tātou resource. Paki o makuka o tūpatasi it's an American Samoa product. A o le tātou manui atu em tātou. E te le lava mea ma whain tātou tala noa. E o vole mele le pisa le papovi le pisa i so o ia o le wha moe moe. Ia uru whale le tātou whaspovi Samoa le maketi e tutuila. Ia uru whale le tātou sosisi ma me uma le po masima le whai inei. I tutuila. O whela e uru whale tuai. O le ngāle rua whātasi o le mea whatutuila ma le mea whasamoa. Whai atina e tu whātasi ren tau whau. Ina ia mawhaina lau atuai tātou loa i lalo o ai ai ngā tutuila ma lana fo ia USDA ma mea muwa pēnā. Le na laina mafua na ave povi e lima, ave mamoe lima, ma ave whaisua e ono se lau montupu. So o le tatou maftanga na. Ia, e o lea, o le saunoanga al ko bana e te lele me mwhain tatou whaia e maua ia tina e o malo e lua. A o lana mata upusili na mana o mia o sotanga. Sotanga. Ia, e ave pela o whamalosi ia i langa i le me whain tātou tu lau lava na tātou ave sea tu tuila mamanu ai o tātou ngafa. O Samoa e a mata mai le taisa masama o le tui manu o sei pā ia e whao sawari. O le atoa le na e le mwhain na whape ese tu tuila ese tātou e oina ese whain ngā malo. A o tātou lava e tasi. Ma o le whain ngō whiere na le o te lope o no whatula matanga. Tangata Samoa, ngangana Samoa,
o langa Samoa, a inga Samoa. Te reiro la po fere tulanga e tata te pole ai, e pe tato mele tato atu nei, atu New Zealand ese la tau nganu, atu Australia ese la tau nganu, ese le ngangana. O na whainga tai lava le la tutupu i whawhita uri te mini. Ai ole atoa Samoa, yes. E la tue mamao, ai tue whaatino fontanga alo ia whaawawai. Afioga le lokete le biliona. Sa mahua ele tulanga peona ele malo tau sisa tau fia ia se le ngolo tutoyo le biliona mo le nei tau sana. O leo le atoe amata na atoe whawawu na atoe whamatutua ia se le nia wa ia poloketia ai tumaki. O le ploketi miliona wa umantau tino le atunu o e 2 miliona le la tatou sifi iai. O le piriota le la tapena il tatou paketi alo ia na le valu masina. O la ala ua lafo le mtanga luenga o tupe e fai mea la tou le meta la fea ngai i to tonu le valu masina. Tausanga atoa 2 miliona wa uman pasia mal mena e fai. A taimine le valu masina le utu mai. O la ua lafo i le so e o la tau tapena mai po fere me pito i sirin tar fea ngai. A o le fufuanga lava i o tatou paketi le la fa solo. Ia. E 2 miliona. O le tatou first main budget e 2 miliona. Al paketi le tau tapena le taimine nei o na paketi tono le valu masina le e ile upu foi le paketi fa au le na ile tasitesi ma le valu. Le totoi. Al paketi la vai le atoanga al paketi atoa ia o na le wa man for le tunu. Uina la Afioga ile tupele sa tafia mai de fanga solonga se tula mai se finga malo se longa lava pasia paketi le la fa 2 miliona lo. La utul mtanga luenga tupe 1.8 lena mai le talo tupe le pasia. O la ala utu review la ngai le mawhaina i le upule o le toe mai le paketi tuai e table le malo fau le ai taun tu review uma me uma mawhai le paketi ma estimation fau i le mea tauna i ai ala tatou talia le whamoe mo le tup mai le tanga luenga tupe ian tatou lo tonu ai leo le Toi tuli tau tu lava le fisili lea whamamule ono le te loa le vaenga le fisili mai ia seini. Ono le sa whamamna mai te mai taipana. Ele I uma ia le miliona le vaenga le wa umatu. Le uma na whasafua. Le la sa whapea mai e le account la wa create. E tu ua I tonu mai ngā tupe. A tai inga pe matoi tu manu. Toi lua se la wa whenea le toi. So, o le winga leo la ofisili whamamule, just to clarify, po le raenga tupe na le tonu special account le sa created whai ngā mano wa mawai atu, le na atu I tonu le talon tupe lea la whai ia o keto. Tō e ia tu lango menu special accounts e tu I tupe wale mwhaina whaau maina se whai ngā malo po se taimi wa le taimi whai ploketi ele na whao ngā tupe ona verola I lalo mea o special accounts ai fua lava la il tūlanga e developer ima wha tūlanga le paketi fau e olo taimi le developer le paketi fau e le toi mea na mai tupe tu vatasi ai whau le paketi fau e le mwhainta to whape mai e ranga nere mai ko kasi ma le paru re e design lo le paketi fau Wa uma man to eat I say the time is running out, money is still there. We're bringing back to the pool of funds. If I tato paketi fo. Prime Minister, you mentioned the budget is unlimited. Is there a ballpark figure that was discussed during the cabinet meeting? Well, we leave the trust to the Treasury to design the budget. But the law said when it comes to emergency budget, there's no limit. But from time to time. The limit date is 30 days, but will depends with the presentation from the Treasury how much we're going to ask the approval of the head of state to be released from time to time. So the Treasury will state like a ballpark figure on how much the emergency budget can be? They do the estimate. They do the estimate. That's their job. What was the estimate just discussed in the cabinet, though?
They are bringing another report to sign by Cabinet to the head of state. But the process today is to approve the state of emergency budget today. And that was approved. So you're not sure of any ballpark figure over No. $1 million? I can't give you a figure that wasn't been finalized. The process today is to pass the state of emergency budget, which is not delivered to the head of state. What are some of the other pressing topics that were discussed in Cabinet you think the people of Samoa should be aware of? What I present today, that's the only issue we discussed today. And there will be more issue. Patient? There will be more issue every Wednesday. Where are you from? My name is Manawi from the Samoa Observer. Manawi from the Samoa Observer. Okay. Yeah, It's nice meeting you. likewise. You will have my time every Wednesday. And then you'll ask as many questions as you wish. I'm making the most of it right now. I just have another question. In regards to your manifesto, were there any plans discussed in the Cabinet? Yes, we already gave our manifesto to the Treasury Department. They will insert those changes from time to time to deliver it within the 5 years program. You know, we can't just insert everything in one year. We had to give the time to the Treasury to have the capability and affordability of our money earning. And then they will decide and advise government which can be prioritized, and the disability pension and our old people pension. So that would be on the priority list? The Of pensions? course, of course, of course, of course. Afioga lesa live atulia tulanga pele isa muna kapinita daytime. Ole tafas finangalo no Afioga transparency live atula kapinita pa no pa finangalo ya lo. Ida el cabinet, formal cabinet. Ika ko fai Maria. Ele anga por ko fai kakala kere. Ai ka ko fai Maria ba yoko. I'll have a time for you, and I promise that. I will have a time for you every Wednesday. One of my Deputy Prime Minister will be with you. Woman of na cabinet. Bawa le mele sa ona na we pela kala lengo fa ko ngafi mo fa ku ki ke ko. Ia fa ai ar ka ko vale. Ole li poki sa o ma li poki le. That's where I stand. We do not interfere with what you report and write. All I'm asking for is the truth. Because sometimes you twist, I was to say, but information I'll give it. Whichever way, I'll present it. I am no longer speak as a leader of FAST. I'm speaking as a leader of Samoan government, and I have to protect the government. That is my priority. That's my obligation. You make sure sa umarka ko mafkang. Yalang ay ngisi de kaya ko I believe you're all good. Some but not all. Ukakalanga kakama ba ko foela ukal because or kanga kay leuskai. Okay re ko kalia ir ka ko fenga ngai fai. Pea uva ye kulava e fai fesiri e ese le winga e fai e fesiri. You know, o ka ko ka ke kalangoa. Fesiri mai me mangui ai la kungu kaya. Awal kuri ro isi fesiri ke lo e reise ka ko me re mo ya ki denga pisa le kungu. Ask me questions that you know there will be something for you, for Samoa and the nation tomorrow. Al kulangan nga isi me umai foi me loloko e den faingo sia ko ngol cabinet. But I try my very best so sani to moto. Isi ba ngata wala mo fiu ma. Somebody to isu. Ole tulanga leo o afole ngo me alofa mo tangata ta alu. Masalo ile tulanga pa ingalo mai atu. E failava se le failava le tele o failunga Samoa ma pine Samoa ya lo ma fana o tanto tunu. Ai lei lava se tani sa fa peona la to mo blau fiu. To sul miliona was estimated by FAST for sports, including Laaulialemalietoa Saunoi Ziuli.
weightlifting, wa ese le mako kilo le saule usau kako kamafanga. They have choose the upgrading of sports. Wa wasau de mena te minne pa te re ku mama inga. Se I kaungu mai ko kongu malama umale mafu anga lainga consider Feiloaiga ska sports. And that's why the sports was considered to be a separate portfolio mo kako. Because all the sport o kako nga, that is our other category. Samoa natural makako. Aulo I whamanguyanga, o lo whakari aku Feiloaiga ma le malo Australia sangi ele so angi kele ai le kiki fol milionga se lau milionga sangi kako ma fiki ma konga. So I'm waiting probably this week. Yeah, ale lava ko ke vai o le haka Upolu kako management o ka longa. So ka kaunga fai de le mena na. Ai ko ke loa ke ko fai aku ngale ko I o kingo kamaka. Ai umanga lulu ka miki su me olai. E malo mai male euro e sau ku le se me vei. A o mana fai finga fa vai al malo. Ai sau malo pingi euro this is how much you get. Sau malo pingi siliva this is how much you get. Ai lava le on sa ke lo me umanga e fai consideration. E pawale ora fa siti fa mo no pio. Ile pio na ita uai tu langa le o malo. Isa sila la pio. Ile tu langa o tu ai le malo sa mo. Pe a ile tawale ora patino ina nei le bao Palestina mai Israel. Wala ngali ni pesili. Ona sa mai tawina ile aso na fi. Tatu fatau to. O patino nei po indisi po tu langa tu manga fa Israel piona tatu sila ko mano na tu wala ngai ko ini ko mana tu lau jero na tu I va ai no po pele anga ai pe tu ko mano sa mo pe ata tu po fuale mata tu va vai tu lang of tawa ingalia itu mai Palestina ma Israel pe ole na mai tau ina fo ya lula e ina fo yo skafulia polo ye fo Israel. Lo piunga mai so fina ngalo I tu lang. Ia whaftai. O le tātou taritonunga whaavai. Whaavai le tua Samoa. O le tātou taritonunga na whai o tātou matua. E tasi le tua taritonu le tunu. O le tua o isala eku. Mai o le taritonunga na o lo o mau le tuspa ia ma le whea ngainga mai le amatanga. Whapea ai. E whaamanuia le tua I tangata e ta talo mo lona nu. E whaamanuia le tua I ai lātou e pui lona nu. E whaamaleia le tua. I ai lātou e whaamaleia lona nu. Mai o isala elu o le pupil o le I oi mata o le atu o le teimini. O le talitonunga la whaaltuspa ia. O lo talitonunga le teimini o taua vea I le atu nu uma mea uma. E tātou te tutūru me o lo I whaavai o le tātou atunu, o le whaavai. O le atua o Isalae. O le atua o Apia, o le atua o Isaako, o le atua o Iakopo, o le wha o tātou atua ie. O le lalolangi le o tātou ie. O le lalolangi o tangata. O le malo o tangata. O whaiunga I whai e tangata. A o le mea le te tau I ele mo le ala I lo teritonunga whaakerisiano ma le tātou teritonunga ni tātou zawai. Wa umana saini e whea ngainga a Samoa ma Isalaeru. E lango e Samoa, Isalaeru e lango Isalaeru Samoa. Wa umana saini. So diplomatically, religiously, culturally, tātou rewa tō whātasi ma Isalaeru. E ini si taimi na nofo I Samoa e rungo leo pā. E ini si taimi na pāloka te e ai tātou mene. O lo teimi fa Palemia o te tiklea I le mea lea I leo ese Samoa ma le langolango ino le nuu o le atua. O lo una te tonunga e tātou te mawai manuia o mana fai o eise se mfai to tusir tuspai. Who can rewrite the Bible or interpret the Bible
in his no new imagination or his no new way of life. Le ai, o man whatatia, mai e tofu umata tau ma tatou tel tonunga. A tatou wolo e maile me manu i eile atunu. That's loudly. I stand for Israel and nu o le tua. Pele fia in tangata langi pure la tau. Ao Samoa, e tu mo le nu o le tua. O le declaration sa o nā le whai te mine mai. O le tūlanga fo ina mai le teimine nei o a e teimi umailo u teimi wha Palemia. E tū la i Samoa lango lango le. Nupa i o le tua. Because I was there. I was there. And I saw what had been taught to us all these years. O papatiso le vai o yoritana no ua o le men whasa tau lo ele li. Na o sa vali me umolo teu mai tātou tu spaia. Mea nā Feiloaiga ngā pa ia whaire baptisonga na mawali pentekoso ma meo. Ua o tali tonu la o i. O i tauna tātou wanga e pui pui. O tūlanga la vai e whaavao malo o whinaunga o malo whaal tangata. A o le tau alai whai nei, o le tau whaale nganga. O le ai fo i lai wha solo ai nei i a bebesinga o Palestina ma mea na tau te sirfia leo se tau a fau nei. Mai a le amatanga i sa maeli ma le nuu o le atua la lava e wha au al taimile nei. Pa o le mea tātou, what the Bible says is to pray and bless. That's all we can do. A laulangi e pule, laulangi po fetu o le tangata. No, vema se tansi o Afrika, tele la. Fa malu bua toa o tele o fesi. O le tūlanga le i whalemai. Masalo tau sanga uma, si la fia foi la Afioga ma to tele ia tūlanga o whaatani mo se siaki i foma. E tasi lama foma i tele na mai tauinga. O lo tiu te teimi ia le afiafi po le pōfo i la Afioga. Pe iai se suinga la iai nei leo tūlai mai la Afioga tūlanga le. Aele i whaial palota. No o atu le ampasa Australia, ampasa New Zealand. Ma le priority le no whai ai. Mana o mia, ni fo mai mani whai aonga. If we ever gonna run the government. A mai i so soani le, o le whanga solo nei le vai so nei le Feiloaiga tai o ma CEO uma ma e CEO. Mai le lato latest report. E tau mani me lai tupu me mtanga luenga te tasi. No lo le vai aso yo no tu atu se pasi tato emergency budget. Ona fa solo le site visit. I sekta lava mamatanga luenga malo. E or ka peneta vai. Including la melet sa no ye. Yo, va to e ole fa le mai no wale. E siakilo vai le ko ke vai mele eku. Hotel watu oka. Te le ngaluenga tanto e fai. And we must focus in mele ngatela i buildings male maintenance. A fo mai per melet sa no ye. We will sort it out as soon as possible. Sa tatou whengai ma whama i Intia, sa tatou whengai ma whama i Saina, sa tatou whengai ma whama i Pālani. That is our priority to our diplomatic corps. Au le whasolo le teimini nei. Whatoa se fururua su tolu tau sanga tatu whalma i leita. O lala me le utupu. Wa matua i te le whawhitauri. So what would she do? Or mele to tau fai pola le wala. Por ko ku mai lalo pe file maintenance work al mele me to fa pipi tele lo. Tele. O ta mi loi ta pu e mai ni ata tatu to tera no. Ele alor mele na sa. Not only the utilities of the mea, but or ko kongo o fo mai makangaka. He leo kai lava, yes. It was packed la song pongo loko felo whaaka. Very packed. Yeah, we had to do it. We have to sort it out. Le loma le tau Feiloaiga ma CEOs ma ACEOs. Le tūlanga le wai le matanga venga vai lo ina matanga venga le revenue ma le custom. And yet ngar kasi CEO le handle le matanga lo titene ne lua. Yeah, o nei tau tūri separation na whai. O separation na im whai na to whuntanga runga mani CEO.
O le alme mfaina fai ei pe vivo se tangata assistant handle for time being, we're going to go with that. Ai o le hurry up o le process o le sairinga o le CEO e fuanga i ngā luenga whātina o pisasi. A le mea vaia o mato manatu e te tauna separate me i e lua o na te te le i sector ia, le revenue sector te le. Ma o inafo, e koleti le le i e tātou la fonga o le tau whaputuputu. Ma koleti le le i e tātou tiuti, paula le tātou sos le tātou whalangolango i e. Revenue, it's kiuke ma le kulango la fonga. But o le alme le o i e temini la la tu i a paunga ma sina lupe. O la ue whaatino le ongo tupe as nomo. La la wale me mwhaing whaanga yo i pesi o le si pola le si a wale whaanga yo i lai assistance. I'm sure they assistance e. Whaing whaanga yo nga almen. Afioga o le asa ai le whaian paluta o le asa mai tau sa i si tusing al mai mawhai. Na mai whai whatutu e le tu Samoa tas. Sa siringi ai nisi o tofinga sa whai e le kapeleta o mawai atu. O sa i se amano ai nogo le asol nei whatoa whono ai le kapeleta. Ai posi sila i ala o Afioga no e se e mai le tofinga Palemia i e tofinga. O te lei so ono fisilinia al ta upulea. I wrote to the AG and I copied the caretaker government and the Prime Minister at the time. Ko fisilinia. Te mina neila ai vel fa mo lo ye siril tapenanga o tato me ia. Se fisilinia muli pa te lei so ona faial tusi langa sa o faitau le memorandum le convention o le caretaker government ma le mesa fai. Ai ele o prioritize le mena te minei o le o ile faina whaanga yo i le mano whasar se umantitiro le iei Kau whiunga wha mai mo tau tala ki le tula mawani ia e vine o to e ai whandi nei mai tau i mo tulanga nei tau o tau mawha o lau silia tula mai lau whiunga o le tulanga le o iei teimine ua pule lava le pale o lua ia masi i lunga le tau ana o ai ia na afua mai lo se famtala mai ua taumata ai o la se fofanga lo fiona foi le tulanga le ia na ia to fa marusia ai le tulanga i le fa pale nei no tau no mana e fsiri o te loa e te tauna o mai fol masina o tato vai se swinga waleba na tato o le formula le pepese mai le situ o le demand and supply taimine nei, o tau tātou to e fo elementato mai e ele price control board. Taimine nei wa matan tātou vai a isi mea sa tātou le whapea o mai. Me tonu ale tsau no mai. Nan tu whatasi ala o se o ka ofire moa mono luaso ko oso mai lunga o si. A ele mawhaina pe pelo sisi o laitai umale officer duty. Mea na mai ei moa I whafo. Ma le tau e tau tu e whatau ai. Ma le tau whatu langa le malo si e runga pasene rau whai pisinisi. So e reo tu e mamao. E tu e whatu la il tato price control board. Pau na le awala e monitor ta i le malo le mele a tunga luaine. O le pusa moa le stato pusa moa. Me sau mai whafo. Sau mai whafo. Sau runga le wā. Sau li tiuti e tau nu mai nei whao popo le tiuti e lo seo. Tūra tū le lunga. Ai a whawhanga ni au moa. Whawhanga ni au moa. He pe ala upo whai so. Ia na wana e to e pisa le. Hoa vai me lau sau runga Facebook. E lua pae lo popo sadi. E na lato le to e pisa ro le. E lo lau tala mali auto. O a singa i no hatu de. I le tonga lau a pinga le fasa. Sorry. Oi ti molta I lua se lau mozano. Ia. O le wha mauninga na lau tala le whaetu. Wal temine nei pa estimate le tate e ono miliona mo le tate a il tausa. 6 million. Ia mo ia mai vafo. Wa la me la tatu le fa intatu tu e fo il mesafe.
Fono fa vai ufa tu fai pa mo ainga fai pa pua fai pa pako mo fobi. Do it. O ngare ko kan kai rai. Ela ko kan imangi o kau pusa mo la ma ko mela fa yako. O loa mai fafo o tato wola fa tu tua ye. Ana yo to wa o tani. Ela ya se me ngal varu popo ku kula ka ngalaisa. E ngau mala wa fai price control board, yes. It will be done. Tuli lo tole fesile ma soe fa mo le tsula ne wa lo ngale price control. O le tele yo ka ko a tau ma fa expire uno fa le loa pa dia tele o fa ti no nga luenga la to responsible se sila ilo wa fio fa male to wa le wala ngala e o fa kasiale le control le price control ma va nga na la wa fio Wala ta. Price control board, yes. It will be done. tuli lo tole fesile Wa pa mo Foi lá no policy so matanga lenga nei te fa fia na o se singa fa pe nei di masina a de ko ni mai ele o fa tino ina na tonga ne Sa utele tari a atu ia ala tau no itotonu e ia lava ia monitoring body si tono e mai ser tanga lungo loa consumer ia me fa pena pui fo ile le ia te tau la tau lo fa tau mai ia te tau la tau lo o atu e fa tau la tau lo I agree ma te tonu it's an issue at town va vai le vai le vai ngalo o Samoa ainga tasi la se fa sili mai lo au ona fa tau ba ole tu fa ilele ya tato ngaluenga fa vai taini e paula vale tala le sa ma wai lau sau noanga a oli fa ile tato fa nga pa lota ole ta itasi mai le ainga ele ia se malelenga a me ole ata ofi mau ele to ia ni ata to ngaluenga fa vai taimi pe mo fa yona e fa manino tulanga le malo fa lo ngaluenga fa vai taimi it's such place me for le o tatu tua in maintain we had no other option male di mo no tau sana terwai lenga o sawa o mana mi tanga ta umma it's an option ko fa ku sawa po se ku pe vavi but for long term e kauka ko kilo le ia fianga mo ka ko le fianga mo ka ko wala ise rei po force to le term o le koko ale ke koko i le kausanga ringi e o aronga ponga ki fa pea o fuar koko like what's happening in New Zealand all those apples and pears oranges were grown in the last 20 years still harvesting. Why can't we do in our cocoa? Why can't we do in our avocados? Why can't we do in our breadfruit? O le mafau faunga ngā e kuku kai mingi ku pulanga i e whai mai awangi i oso le me vave easy come easy go hard come hard go a i design le mafau tu pulanga i a whai le whai unga sao i a lela ukupu ngei o mai o employers ave ka kukangaka la mele kupu e le i malu ka ku whai ngā whawai o aku e se ane kongkala kei sangi ngei e se me kupu i o ese pay ese me o aku i o entitled kamikiki fou mai asa mai sa vai punga le vare le atu e la koe fe e mo ai mori o night club o lo le kulanga nga ukau mafaava fola ufa sainga na me luso mo kupu kingo mali we already received 20 bodies coming back so o le vai ma mau le malo e ave kanaka a ia ave i le me karfe ngai e koe mo wai le sikako me le But we didn't say we're going to stop it. We are negotiating a policy with the employers. Au mai, e rau kako kakangi polonga. E ka kaunga va ai le leile agreement. Sangi le lei mau ki ngoa mau. E almere sa kupu. Whako apiki merka kai whongo i ruma i leo visal malu. And these are people from all over.
Piki mai ar kai fongo ko kongo ngu. Ele si ula vale o le fa ka pule mamalu ari fai pule. That's why wala ko fa fo in ka upu fono fa mai. Piki mai fono fa vai ka ka api. Awa fo e ke ula vale lo yo ki sa ule fa ka ri ku lo wa fulu. O le ngoa ka ule ia ma discipline tel fa makai. Ai pui me na ai pe ngo fo ya ko ka ua le awala o le ave ka ko ka ai ka fa ko en ka ngi le ma sa estimate wala la ka le o fi ko fa le fa. That's 200 per district. 200 young men per district. How can you imagine le ro sa ka le awale mo mari ko malo. It's a huge impact. Ya le la bala ka ke va ye u fa ngo fi nga mor ka nga isa mor ka nga suka mor ka fa la maka fa me ai ka le ska ko men power. But o kupe va be ye le ise si alo fiel nga me e kupe pate siria kule manguia pe ngo fo e Feiloaiga ki nga Samoa. Yo le Palemia no purto lo na tolu mai mo teli sala fai. Ça va. O me tawina fo ira le pa ingo mai atu. Le tele wati na nei. Por ai ora ofisini la ofio. O le ase ati na o le ave le fa mo teli sala fai. Ya o tati fa solo pe email le ufa tatia. On me fo nei o le fufuanga len fatino o me la wa align man me wo man tapena mai i le last 5-10 years priority termine nei or se fu manoloina. Secondly or fela wa inga o tatu tangata i va o mena to si fiu ma liu tangata i va o le ufa tasi tangata mta bale. Ya tulanga lo na lua lor tulanga le tawa onga mal fa le yo utilities of Feiloaiga me uma. Connectivity, maybe that's another source more than mana. Al mela vai ole prioritize the tato poloketi development district. Awa fo ele ma faina pepelo fainu mela. This is the new generation project. Ole ati na e onu umai tu malo aisea. Le usautali GDP le utato tonu ye. Tata tu tonu lo piliona. Lan me le wei tolu tesimale 5 piliona. It's never been there before. History. Mai fea, poloketi miliona. Ele pe pelo la calculation al tato GDP. Tato meltu lang al tato foreign reserve sa 1.5 la termini to titia tolu piliona. Foreign reserve. Aso na fa pea mo tato tolu masina fa masina o tato lucky. Al termini le la te 2,000 reserve mo le tunu. Tato ai talafu tasi te si male lua wane le lau savare bari la fit sa lau miliona. O fa maungana ele fain tato to e alol me ave tato priority. Tato priority o le ave o le tupe e fa nga yoi me tato tu malo. Aua nei tu ua na o le malo. Pero lau tala le fetu so ele ma fai le malo to e ona o lato. No. Le wa avere dedication 5 sotasi to malo 5 sotasi miliona fai lo to tanga te tau develop at the same time atina e fale alupo atina e ali pat la tari le wa mai ofikas ne le to watu ma le wala voila na e o maya ilalo maftianga ia le tatu te mama wai tu pe fo ta new money Failo na fai o maisi tato mea le was e o mana polo misi le se lau miliona e ati na e ai e pisinisi tau turisi. Luas full miliona tau sanga. O mana fai le si luas full miliona 5 tau sanga e ati na e lau fai faiva ma lau fai fatoanga o longa osi. O fesa wai tupena e sau mai tato tupe fau. Te le avano en fai en tato tiro i awala ese tupe fou sa tato le mawaina. Awala nta vidi terminate mawaina. Ia le ufa yatu. O to te sai di pe sa o talai fa yatu. Patol ta mawaina ma me umma mo le atinga engo le atunu. Ia le tato I mai fea. Ngā luenga fai fa atasi le atunu. Not the government.
It's the people that brings everything together now. The time to make Malta ua now le o fa mo le tutu fa tasi o le tunu e kalesia ma le malo ia na manuia lo le tau whainga uma. Ia, mori le ngā whaftai, mai mo mai Samoa nei tūla le fiafi, mai se fo i le ia ma le mamalu, tātou au Tusitala uma, pia mai fo impapa o mai nei tūla le fiafi. Ia, awa le tātou wha moe o le tātou wha taltananga, tātou tue Feiloaiga fo i le vai aso mumua, taimi fo i lava nei o marka peneta, ia na mo le nisi tātou so tainga. Ai o le a o whātelteli atu, i ata o lo expire o manei. Ia mawhale o lo uma. O le o tau sao noa mai ata, o lo anoa noa i ei meia. Mawhale o lo lato whai al tūlanga lea, o le si ia o lato o lo atau le lanki. E ana whai e lo le o le tato action plan. I an tōtua ri poti mai whoile e ata. O whale o lo nei o usta ia le whautuanga lau miria. Sa mo o tau tātele lato lo. Manu te leina le nei aso Samoa a lo fatu soi fo mai manuia. Unwind your busy day with a cup of royalty. Royalty, complete satisfaction with every sip. Samoa's natural waters are special. Something goes in there, comes out different. Natural Samoa water, the taste of nature in a bottle. Post-traumatic stress disorder is an anxiety disorder that can result from a traumatic event. Living with PTSD is challenging, but learning more about the condition might help you to ask questions and find the help you need. To learn more, visit our website at www.asalliance.co or call 684-699-0272. Skipper tuna is the healthier choice for you. It's nutritious tuna flakes, packed in easy open cans. Get hooked on the great taste of Skipper tuna today. We're here to give the opportunity to people for full-time work in New Zealand as a skilled worker, so trades, carpenter, mechanic, or anyone who's successful with the quota.